Da, prije godinu i pol dana kada smo i saznali da ćemo biti domaćini ovog takmičenja, mene je posebno obradovala ta činjenica. Istina je da ima malo pritiska, ali kako smo ušli ovu nedelju kad će da se održi prvenstvo Evrope, iskreno mene su samo preplavile neke pozitivne emocije. U mojoj kategoriji ima 17 prijavljenih takmičarki, tu su i olimpijske, i svjetske, i evropske medalje. Među njima sam i ja sam prvakinja Evrope za mlađe senior. U tim mlađim uzrasnim kategorijama pokazala sam da mogu da im pariram. Dosta mečeva imamo između sebe, tako da garantujem za sebe da sam konkurentna taj dan. Sve zavisi kako ću se probuditi, kako ću biti raspoložena. Spremila sam se dobro, osjećam se fino i mislim da je to što je pred domaćom publikom jedan veliki motiv za mene. Biće tu moji roditelji, moja porodica, svi prijatelji koji me 20 godina koliko sam u ovom sportu podržavaju i mislim da će mi oni samo dati vjetar u leđa da tog dana pokažem zapravo koliko sam dobro u ovome što radim.